Miarahaba atsika iaby, elaela tsy niona teto tonga zao ny fotoan'ny propaganda, iverina iresaky eto amizay namahora, iresaka ny manodidina ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana depite ho avy io. Fanamarihana voalohany dia manohana 100 isan-jato ny candidat firaisan-kina era Madagasikara ny tenako manohana 100 isan-jato ny candidat, ireo candidat collectif era Madagasikara 100 isan-jato. Natokako ho an'ny Morondava manokana video zay ataoko androany mazava ho azy manodidina ny fampelezan-kevitra sy ho amin'ny fifidianana zay ho avy io ny video, ka miangavy atsika vahoaka ny Morondava tsy akanavaky mba hagnaraka hatramin'ny farany ity resaka zay ataoko ety androany ity. Mahakasiky amin'ny fampelezan-kevitra ho iaho satria raha nanao fampelezan-kevitra ny candidat numéro 1 any Morondava zay lazaina moa fa candidat mpanjakana, dia ny teny ny pomban'ny zareo tamin'ny kabary zay natao de averiko eto aloha zay zavatra nyteneniny. Ireo candidat firaisan-kina reo de candidat de ho mpanohitry ka tsy hitondra fandrosoana velively eto amin'ny distrika Morondava, fa raha reo iry mandresy de mahazo maro anisa de hanonga-panjakana ho tanjonandreo fa tsy hampandroso an'ny Morondava velively, tsy hampandroso an'ny district Morondava velively. Zay ny kabariny nireo mpanohana ny candidat numéro 1 tamin'ny Fakomaly angamba iny sa Ovina iny tsy de arako loatra lay daty. Fa ny candidat zay miaraka amin'ny fanjakana numéro 1 foana ozy no afaka hampandroso amin'ny distrikany Morondava. Zay le kabary nataony. Amiko aloha zany tsy fanaratsiana velively fa azo lazaina hoe fomba fijery. Zay zany fomba fijerinareo, ny fomba fijerindreo ny candidat firaisan-kina tsy hitondra fampandrosoana fa handeha hanonga-panjakana. Tsy fanaratsiana zany amiko fa fomba fijery. Mety ai zay koa. Bon, anjaranareo moa zay hoe marina ve zany sa tsy marina. Fa kosa ny zavatra mampalahelo de zao. Ny fanaratsiana sy ny filazana zavamisy de matetika afangaronareo mpanohana ny candidat mpanjakana. Satria averiko ndray tsy fanaratsiana zany amiko fa fomba fijery. Fa rehefa ny hafa zay amizay no miteny ny zavamisy tena hoe nisy la izy fa tsy fomba fijery de lazainareo mpanohana ny candidat rehetra miaraka amin'ny fanjakanareo fa manaratsy. Zay aloha de fa fitiavatena ray zay ary resaky tinitindry raha zay. Fa anareo rehefa nareo no miteny de mety, fa rehefa ny hafa no miteny de fanaratsiana. Zay aloha zavatra ray. Raisiko le kabary hoe raisiko kabary afaka hampandroso candidat mpanjakana miaraka amin'ny fanjakana numéro 1 ao Morondava no afaka hampandroso ny distrika Morondava. Ka eto aho hanontany. Candidat niaraka aminia, député niaraka aminia moa ta Morondava liany ely tanatiny 5 tao zay. Candidat niaraka amin'ny fanjakana. Io Andriamatoa milatsaka député amizao io ao Morondava io numéro 1 io de anisany tao anatin'ny fitondrana nanomboka tany amin'ny 2013 angamba izy zay. 10 taona zany anaraka amin'ny 10 taona izy tao amin'ny fitondrana ary nanana tsy toerana ambany fa toerana ambony foana nisy anazy. Efa mpitondra tenin'ny gouvernement tao mpitondra fitenin'ny republika filoham-pirenena tamin'ny andro fotoana zany. Zany hoe tao anatin'ny fitondrana foana zany io candidat numéro 1 io nandritrany 10 taona mahery angamba.
manontany atsika vahoaka Morondava zaho, ino gny fampandrosoa nataony nandritran'izay fotoa zay tao Morondava? Ino gny raha nataony tao, ino tam'izay nandritran'izay fotoa zay? Mba teneninareo amiko hoe nanao an'izao i, nanao an'izao i. Ny kokokaiky tsika amy resaky fandriam-pahalema tagnatin'ny firy tao reo no Antananarivo agny mialokaloky midin-davitsy avao reo manao koa Morondava, tsy misy vahaolana, tsy misy solution, tsy misy fandraisana andraikitsy lianela zay. Mitorotereo tsika resaky délestage tagnatin'ny firy tao, anatin'ny firy tao, reo Antananarivo avao tsy misy vahaolana, tsy misy ino raha mba proof nindesindreo fitiavany Morondava sy vahoaka Morondava, satria reo tagnatin'ny fitondrana tao de hatramizay teneninareo amiko, ino nisy vahaolana tamy raha iaby tenenindreo zao? Torotoreo tsika amy resaky dabara, ino gny vahaolana, ino gny raha nisy, ino vandy ro nafahandry eo atsika liany bakany zay. Androany amizay zany nareo miteny fa hampandroso Morondava fa miaraka amy fanjakana, fa tagnatin'ny firy tao zay nareo niaraky tamin'ia nareo tagnatin'ny firy tao zay tsy niaraka amy fanjakana? Ino gny fampandroso ndesinareo ta Morondava? Zero, tsy misy. Voandroany zany nareo mahita ny candidat Firaisankina fa tsy hitondra fa nareo ro hitondra fampandrosoa amy Morondava ananiky zay tagnatin'ny 10 tao, agnatin'ny 5 tao zay. Ino niaraka amin'ia nareo? Niaraka amy fitondram-panjakana, fampandrosoa, vahaolana tsy misy ndre raiky. Ny deuxième liste moa député teo aloha fa tsy asiako resaky koa igny fa nareo anjaratsika vahoaka hoe mitsara hoe ino gny raha nindesinao Morondava, ino gny raha mba nivaingana ho an'ny Morondava tagnatin'ny 5 tao nitondra, fa tsy asiako resaky igny, anjaratsika vahoaka ny Morondava no mitsara an'izay. Voandroany zany nareo hampandroso an'ny Morondava, eto de mitodiky amitsika vahoaky, mba mieritsereta tsika mifoaza, fa tsy ho fahanan'olo lalitsy san'andro avao, ho fahanan'olo vandy san'andro avao. La mbo tiatsika ndraiky ma iaina amy raha amy 5 tao niainatsika regny, afilionareo ndraiky reo, fa androany reo manao safahamamy, manao asia tantely amy menaky aby, sonigny hiresaha aminareo, zarazaraiky raha fa tanitaniky, kovetakuvetaky lambahoany, filio ndraiky hinanatsika tsy fihinatsika soa ndraiky agnatin'ny 5 tao magnaraky ndraiky. Da mitodiky amitsika vahoaky aho hoe lafa gn'olo miteny raha tsara otregny raha vitany taloha tagny handromboanao anazy na tsy handromboanao anazy na hinoanao gny raha volagniny sa tsy hinoanao gny raha volagniny. Fa raha volaniko zao tsy misy forogny ndre raike, raha niainatsika voaporofotsika iaby. Nandreo volagnindreo zao ma hoe hanongampanjakana raha mbo aiai gnandreo zao mbo tsy mbo nisy nresaky anjany mihitsy ny candidat député ka fa zay lany ao hanonga fanjakana, mbo tsisy nresaky anjany candidat Firaisankina ndre raiky na collectif reo, fa gnaiaindreo. Fa raha volagniko zao raha niainatsika liany bakagny zay, mavandy zay mivola hoe raha foroniko raha resako zao, niainatsika zany, niainatsika iaby raha iaby zao. Agny reo soasoatsiko atany vo io fifidiana avy io handanandreo Morondava matetiky ananindreo satria hagnadregy ny vahoaka Morondava koa hoe ato koa pepy regny andao agegentsika koa zarazara raha madinidiniky aty ary lany eo koa reo tsy tapopoky koa reo agny reo Antananarivo agny raha nisy aby zany fa tsy raha forony. Isaky kifetifety reo vo mizotro amy Morondava, isaky misy raha intérêt-ndreo vo mijotro amy Morondava, raha nisy aby zany tsy raha forony. Ary zay natonga anakay niteny hoe avaonareo soa natao hoe fagnaratia sy ny fivolagna zava-misy, ny fivolagna ny raha nisy, fa tsy kila ho resaky ataon'olo zany de fagnaratia no tsy misy olo pepoinareo amizany gneto de kelikely.
natao hoe fagnaratiam-poloko avao raha tsy nisy noforony indesa amy sora fotakolo, zay natao hoe fagnaratia, manahaky nataonareo zao fagnaratia laha raisy amin'ny akapobeny, nefa zao mbo tsy mandray an'izay ho fagnaratia fa fomba fijerinareo zany, tsy amezabotsinanareo mihitsy la nyteny zay nareo hoe candidat firaisakinareo hanonga-panjakanareo fa tsy raha mpandrosa, fomba fijerinareo zany tsy manino fa nareo mpanohana ny candidat mpanjakanareo mihitsy ro tsy mahazaka lafa gn'olo mivola ny raha marina sy raha nisy ny aina mazaka ary zaho ivola eto sanandro ny raha nisy sy ny aina satria zay ro itsarana anareo ndre nareo raha hanao lela mamy aminay eto avy fotoa fividana atiky ny nataonareo teo avao ro itsaranay anareo ka salamizay le izy hipoly aho amitsika vahoakany Morondava district Morondava mifohaza amizay tsy ka mety agegegen'olo salandro toy ataon'olo fitaovangalasa izy toy jerevo soa ia olo niaraky ny aina amitsika liany ela zay ia ro olo nitsindro atsika liany ela zay ia ro nafoigny hananany ho atsika liany ela zay de zaho zany miteny fa tsy misy afatsy Andriamatoa Mamy Klavera numéro 3 ro nifagnosa amitsika liany ela ta Morondava teo ary namoky gn'aposiny amy fitiavana Morondava fa nateo aza ny député mpanjakana tao mbo vola atsika regny jiro kily zarazarany zao handrese latsa tia vola mbahoaky regny fa tsy vola baka posindreo vola mbahoaky regny kidirijiro lapandera regny tsy hay magnafarany regny sasany tsy hay aby nanahy vola ny CLD zany vola mbahoaky vola atsika fa tsy vola baka posindreo na kelikely aza vola mbahoaky regny zany hoe gnatsika avao zany ro indesindreo hamerivera atsika zay ny tena izy mbo tsy domy vola atsika iaby zay fa ngasa amin'ny 5% député iaby ana Madagasikara sasany nanao tatitsy momba ny volany CLD nanao tatitsy aby reto gnatsika Morondava aya tapitry soa zay mandany aya nisy tatitsy sa tsy nisy hoe reto aby ane nandaniany vola regny na tsy nisy androany reo mahita fampandrosoan'ny Morondava hampandrosoan'ny Morondava fanagege promax atsika vahoakan'ny Morondava zany ka mitoloky amitsika ao haiko tsika ao mifampegna maso tana kelikely eo hekeko zany fampegna maso tsika ao fa amin'ny irina roy any kasehagna maso fa tsy raha misy mahita any mandatsaky vato any ka apodiko ndray reo candidat numéro 3 candidat firaisakinareo reo ro olo tena hoe niaina tagnatin'ny vahoaky zany ary nanagna soa gny vahoaky i maharo zany deuxième liste numéro 3 io maharo zany mifagnoso amitsika tena ambany vohitsy agny resaky tsy vandre-palema mamoignainy ho an'ny vahoaky la be ny voatifitsy na mamalatso mafery mandeha magnaradia mafery magnagny magnino gauche à droite zany gn'olo tokony hanakina atsika vahoaky Morondava gnaitsika hametsahatsika fitokisa fa tsy olo lany bakeo Antananarivo agny mandavatao kifetifety voavy a Morondava toy tsy hitanao hoe ino gny raha fampandrosoa anany zao reo fividana ho avy io reo mahitaky fizazazaraha mahiao gauche à droite aty aria taty tournade hagnagege olo ka zao miteny amitsika Morondava mba atao vampy eky zay ny fagneketsika fagnadalan'olo fagnasananana atao vampy eky mba mifoaza jereo soa hoe ia marina kay olo tokony hametsahatsika fitokisa ka eto zany de miteny hoe ka miala amy numéro 3 Andriamatoa Mamy Klavera sy deuxième liste maharo zany tsika Morondava la te hahita fiovana de ka miala amreo tsika zaho tsy hanome vato mafana atsika vahoaky Morondava mihitsy zaho tsy andeha hamahalatry vahoaky Morondava mihitsy na tsy zararaza reo na tsisy raha ho zarainy reo satria zay foana matetiky mamono atsika ny raha ho zara androany ty madinidiniky agnatin'ny 5 taona mitorotoro eo
ka anjaratsika ny mametsivetsy an'izay raha zay, anjaratsika mandiniky fa samy mana say andiniky tsika io hoe marina sa tsy marina raha volany aby zao. Zay eky aloha gn'androany fa mbo ho avy eo koa magnaraky. Apoloko ndray, haiko tsika mifampiainatsy fa zaho tsy hengatsy hivolany raha misy, tsy hengatsy ary tsy hataotsy nizaniza satria ny fagnalabaraka olo mbo tsy nataoko teto ndraiky, ny mamorona raha tsy misy, manosipotak'olo mbo tsy nataoko teto ndraiky hatramin'ny resako amy Facebook teto, fa ny raha marina avao gn'ay ro volaniko. Ka raha tsika iaby io samy hahegna maso, tsy hiova olo manao raha tsy mety satria ndesiny hegna maso tsika iaby, tsy hisy vola i ataony mety raha ataon'igny vao maiky manenga heliky, ka zaho tsy hiaigny, tsy ovoko toy fa tsy maintsy mivola ny raha misy raha marina amy tanàty eto. Zay gn'ay, zay fotsiny anakay hoe ny hanala baraka olo, hangala sik'olo, non, zaho tsy mbo nanao anizany ndraiky aho ary tsy hataoko mandraky zay. Ny hamorona raha tsy misy, hivolambola fahatany, hagnaratia olo, mbo tsy nataoko ndraiky ary tsy hataoko velively. Fa ny vola, ny raha marina, ny raha misy, tsy maintsy ataoko, na ia faly, na ia tsy faly. Tsaotso tompoko.